čini mi se ponavljanje, žao mi sa vaše mene strane, i sekretar Autonomnog saveza Beograda, sam vozač i ja sam diplomirani inženjer saobraćaja za par vodnih reči da ću gospodinu Draganu saobraćaja na području opštine Zemun. Hvala. Izvolite. Pogodi koliko godina imam, a vozim 26 godina. Kada sam prvi put seo za volan i kada sam krenuo da stičem svoje prva praktična znanja u toj oblasti. A koja je to oblast? U što se upuštate sutra kada krenete da vozite? Oni koji je puki profesionalac, koji je učio tu školu, imaju jednaka prava. Su taj deo obaveznog nivoa znanja, 2000 prvaka, 2000 predškolaca, po 2000 nas imamo svaki gimnaziji. Od neredovne upotrebe dečkih autosedišta, nepravilnog učešća u saobraćaju, prelaženja države. Niko to nije izmislio što je bio dobro. Nakon nastanka saobraćajne nezgode, mnogo njih ne bude. Ili da, odnosno da vi, koji ste danas ovdje, da ne budete sutra učesnici njima. Toliko je si... Bilo bi dobro i želja vam je kada bi i druge opštine tako činile i mislim da neke čine, ali najvažnijih, da kažem, pitanja, odnosno tema, prilagoditi brzinu, a kad je prilagođena brzina, onda se opet nekako i lakše sve savlada. Ali ove nekolike teme koje su predviđene za danas su mnogo bitne i mislim, želja mi je da to savladate, prihvatite i da prenosite. Vidim svoje bivše studente ispred sebe, možda i nekog budućeg studenta ispred sebe u Americi. 40.000. Pričamo da se malo osvestite i da shvatite da možete prevariti i druge zakone prirode. Vidite kakva je situacija, dakle smrtne i to su bolesti mozga. Ako neko doživi 90 godina, šanse da se moždanog udara